I pre početka samog videa molio bih te samo da pogledaš opis klipa, tu imaš neke moje handpick free igre, također imaš Facebook stranicu i Steam grupu. Naravno, ako želiš još ovakvog kontenta, ostavi subscribe na ovaj kanal i ne zaboravi zvonce, ostavi like u znak podrške, puno mi bi značilo i ukoliko te baš onako volja, daj neki onako share, da malo ova naša community raste. I pozdrav mi došli na najdeletejski kanal, danas nastavljamo sa Getting Over It with Bennett Foddy. Nije Frodi nego Foddy, to sam skapirao sad skoro. Dakle, vjerovali ili ne, mi se nalazimo na mjestu s kojeg smo se sprndeknuli prošli put. Tako da hell yeah, idemo. Lele mene jadnome. Mislim da bi bilo pametno da preskočimo ovo. Znajući ovu igricu, dolje ću panut na početak igrice i jebat ću majku nekome. Lele mene jadnome. Ne. Ček, uvati se please, ja zaboravio da moram da imam mjesto za miš. Seri da moram na ovu grabulju gore, možda i ne moram, možda moram na... Gdje sam se popeo? Sad valjda na ove... Ček, please, stani. Stava se da u ovoj igrici... Lele mene. Oli se spuštit, lunjo. Dobro je. Lele, mene nije se još spuštio. Čekaj, oli stata tu loptu, alo. Ostaje mi, oli stata tu loptu. Je li teško stata tu loptu? Čekaj. Koliko ja poznajem ovu igricu, trebalo bi da skočim na ove kartonske kutije. Da bi to uspio, treba malo da se nakrivim. Opa! In this context, it's tempting to make friendly Le mene jadnome. It's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in a landfill, filed in with the bland things? Idemo opet. Ček, približi se. Idemo opet gore. Idemo lele mene jadno. A paneš i dolje. Na početak igrice kunem ti se da si od zlata, da mi na kraj da 1000 eura, samo kaže pređi igrice, hoću ti 1000 eura. Da mi se to u životu desi ne bi nikad pokušao. Zašto je ovako sad teško kad sam se popeo prošli put? Zašto si ovako težak kad sam se popeo prošli put bio, bez ikakvih problema? Ajde da probam ovako, ne! Le mene jadno, čekaj. Počeo si me nervirat, alo! Bože! Viđo ga. Mislim se ko mi je srce stalo na moment. Pericolo di caduta. Jer su mogli napisati danger of falling, a ne pericolo di caduta. Jebenti italijanski žabare glupe. Ovaj Kunentiću Bennett Foddy, normalno neki žabar je bio. Ali ovakve trikove možemo da izvodimo. Jadiće me. Vidi brata! Ne. Ne. Sva ova govna i upali roštilj, brat, to bi njega pička. Zaboljeni kriptoris za život. Eto tako. Ne! The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. Novi peder ispao. Pi majku ti jebem u pičku! I što ja sada činim? Aj samo mi to recite, što ja sada činim? Ao mene jada i čemera crnoga. Da ja opet moram sat vremena da prelazim ovo kao totalna debilčina koja... Ali dobro, nema veze, znači ja kad zapetim ja nešto uspjećemo, tako da jebi ga, opet ćemo se popet da jebe oca. Najjače što moguće i na ovo ću sad potrošiti jebenih sat vremena, kunema se na svjetelima, ljepoto. To ljepoto moja! To je to, kako je ljepotica ovaj čovjek. Ljepotica, Peđa Medenica. Kako je lijepa, bože blagi, ona mačka Stefanova. Ja iskreno ljepšu mačku u životu vidio nisam. I popni se! Dobro, nećemo brze pokrete ovdje, mada ovdje ne mogu puno ni da panem. Iskreno, taj pevač Peđa Medenica dobar je ono, mislim sve, ništa njemu ne fali, znaš. Ali svega mi, kad ono kažeš mu ime, brate, kao da ne znam, kao da si pošao oko nekoga na pijacu sir da kupiš, ono kao, gdje ćeš kupi sir, ako Medenice, kilo, 5 kila, znaš, ono kao nešto. I evo nas tamo gdje smo bili pre! Sada nećemo napraviti istu grešku, naravno. Ista greška se ne pravi. Naši da sam pao. Srećo moja, da sam pao.
Pa ne bi te igrao. Kako on može da uvati macom suncobran, meni to nije... Zašto je ovako klizavo sve klizavo u pičku, mat... Ovo je bio strah. Ovo je bilo pure definition of pure fear. I feel within me a peace above Više! a still and quiet conscience. Srce oklapi zbog ove igrice, kunem ti se zbog ovoga će me srce oklapit. Mene ćete, na sunčić ćete mi dolazi, znači ono tipa, ispred Svetevara ima crkva jedna ovamo, znaš ono tipa ima crkva jedna, ja sad... Znači, crkva jedna ima i tu ćete mi ovako u kapelu ćete mi se učešći zato što me srce zbog ove igrice opalilo, realno. Tako da ljudi, hvala što ste gledali ovu epizodu na ITRTS kanalu, u sljedećoj epizodi ćemo preći onaj dio pa ću tek onda početi snimat, jer sam totalno mi, srce mi otkazuje, znači u života mi srce mi otkazuje, znači ovdje nas ste se nasmijali barem u ovoj epizodi, tako da mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a tada veliki pozdrav, ćao! Hej ti, hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ukoliko si uživao, ne zaboravi da ostaviš like ili subscribe. Naravno, evo ti neki random video sa strane. Uživaj u ostatku dana ili noći, mislim zavisi kad gledaš. Ćao!